Dobrodošli u novu epizodu Gaming Agentsa 007. Ovdje s vama je danas Julian, kao i često. I danas ćemo igrati FIFA 15 Ultimate Team. Znači sad borim se za bodove da ostanem u ligi. Opla. I puno se priča o FIFA 16, znači možda ćemo i to snimat. Moguće, ali ne brinite, ostaćemo mi na FIFA 15. Kako te prošao, ko da te nema? Opla, Čavi. Dobra lopta. Hummels, Sporsi, izbi to. Izbi, tako. Idemo Baka. Opa, Snyder. Ide Baka. Ko će sad ovog čovjeka zaustaviti? Nevjerojatno. Stigni! Ajaj. Šteta. Opa, čovjek mi je poklonio loptu. Ne znam ni ja zašto. Što je ovo bilo? Marcelo? What the hell? Opa, ovaj znači dečko kao što vidim nije baš nešto previše jak. Mogli bi ga dobiti, griješi vrlo često. Ali ni mi nismo baš nešto najjači u zadnje vrijeme. Opla, Huntelaar. Idemo! Ne. Opla, ima Rakitića u timu, to nisam bio vidio, nisam bio siguran. Opla, ko to iz Pa gdje njemu daješ loptu? Vidite, nisam ni ja baš na nekom nivou. Huntelaar, ovo je faul sudac. Piqué, Sporsi. Zato je tu Hummels. I šta je ovo? Korner. Da, korner. Opla. Idemo. Ne. Blok, izbi. Nabio sam svog igrača, nevjerojatno. Ne. O zaleđe, i to debelo zaleđe. Ljudi moji. Ali stvarno, ako ove ne pobjedimo, nismo za ovu ligu. Ovo je zaleđe. Nevjerojatno kako sam ovo glupo napravio. Idemo, stisni. Tu je Modrić, ne mogu oni ništa. Tako je. Lichtsteiner. Pa ne može ti ovaj mali dečko uzimat loptu. Istina, ima više snage od njega, moji su umorni. Opla, idemo Huntelaar i gol! Tako je. To. Imamo skok. I Slavlja ovdje podiže ga. Van der Wiel, pa težak je, znaš koliko ima kila. Šalim se malo ljudi. Malo da se opustimo, 1-0. Ovo mi se sviđa, dobro je, tek 27 minuta, u prvom poluvremenu smo zabili pogodak, to je vrlo dobro i idemo dalje. Idemo još, daj mu je, šut, korner, ljudi moji, korner. Idemo kome ćemo sad odigrat. Ok, vidim tamo Marcelo je sam, može. Vratimo, tako je. Zaleti se! Šut! Ma kakav je ovo bezvezan šut, to... Ja bi bolje pucao. Ja. Idemo. Marcelo, šta radiš tu, Marcelo? Napucao si svog, ali još traje napadi. Lopta za golmana. Na golu im je bravo golman iz Barcelone.
Da. Opla, Pique. Nisam znao da Pique može davati ovakve lopte. O, šta se ovo događa? Pazi. Oblak. Bravo, Oblak. Opla, pogreška. Ne. Nemoj sad primiti gol i tu je Pique. Ne mogu oni nama ništa kad je tu Pique. Baka je ovdje. Lichtsteiner. To ubacuje. Ali nema nikog tamo na drugoj vratnici. Opla. Kako nas voze ljudi moji. Sad ćemo ubacit, ali neće. Jer smo mi tu. Opla. Snyder ide sad Baka. Ma kome Baka dodaješ? Tako je. Modrić. I sjajna lopta. Idemo Huntelaar. Pa prespor je ovaj Huntelaar. Morat ću isto nekog novog igrača dovest. Što je ovo bilo? Nevjerojatno. Moj igrač se bacio kao da je mrtav, ne znam zašto. Nikoga nije ni udario, ne znam šta se ovdje dogodilo, ali dobro. Ide, ko je to tu? Huntelaar, pucaj! I jao, gdje je to prošlo, ljudi moji? Nije bilo daleko. Šteta, mogao je biti barem korner. Opla, idemo Baka. Što se dogodilo? Pa nevjerojatno u kakvim situacijama sudac svira poluvrijeme. Gol šansa i on svira poluvrijeme. Nevjerojatno. Ali u redu 1-0 vodimo. Pogledajte samo statistiku, sve na našoj strani. Čovjek nijedan udarac nema ovog. Nastavljamo sa utakmicom, zamijenili smo strane kao i uvijek. I ova ima napad i više ga nema. Ovdje je Baka. Lichtsteiner se dosta umorio. Traži Baka loptu i dobio je. Evo mu lopte za Huntelaara i kako loš udarac Huntelaara. Ljudi moji, nevjerojatno. Što se ovo događa? Idemo. Pa nemoj tu gubit loptu. Evo sad ćemo primiti gol. Moram izaći na ovog, odigrat će povratnu. Šta je ovaj? Nevjerojatno šta je ovaj tu lik napravio. Nije normalno. Ne znam zbilja šta je ovaj htio. Idemo, druga ti je sama. Opla. Pique. Lako. Ovo nije bilo dobro. Loše odigrano. I zato ovdje već naša lopta. I što se događa? Ne mogu nam uzeti loptu. Ili ipak mogu? Idemo nazad. Opla. Ne! Ne daj Hummels. Izbi. Tako. Moramo ovom liku zabiti još jedan gol da potvrdimo našu pobjedu. Jer ovo, mislim, pobjeda je. Ja mislim, ali ajmo zabiti još jedan gol. Koji si ti se... Opla, šta radiš? Šta radi ovaj? Nevjerojatno, ovaj Marcelo je 0 u zadnje vrijeme. Kako greške radi? Zašto je ovdje stao?
Zašto ovdje je stao? Ovo je bila gol šansa. Oblak je bio na nivou, ali nevjerojatno. Ne smije se ovo više događati. Ali tu je bak. Ili ipak nije. Idemo van. Pa ne tako dugačku loptu. Ma neću gledati ovo, samo se izživciram. Kako loše smo ovo odigrali. Ajde, moramo zaviti još jedan pogodak. Inače to je bilo odlično. Jer ovako vidite, opasnost je da nam oni zabiju i bit ćemo na 1-1. Što je isto kao i 0-0. A ja ne želim 1-1. Šut Modriću. I gdje je to otišlo? Jer neko dirao to tamo. Pa nije loš pokušaj, ali da li je to neko dirao? Nije. Što se ovo dogodilo? Još nekih 19 minuta do kraja utakmice. Opa. Pa di je vezni red? Zašto Huntelaar mora doći u vezni red? Idemo. I to je gol! Kakva akcija! Krasko za Baku i to je 2:0, 75. minuta, evo ga. Pogledajmo još jednom i stvarno, to sam htio, čak čini mi se kroz noge golmanu, ovo sam htio, 2:0, ajmo sad i 3:0, možemo. Sad se puno lakše igra. Ide Baka, Baka želi još zabiti, Baka, ali ne može sam. Ili ipak može. Solidan udarac. 0:0 je. 0:2 je. Ne znam šta mi je. Nastavljamo sa ovom utakmicom. 10 minuta do kraja utakmice. Pa možemo mu još jedan zabiti gol. Ali samo da ne primimo, to je bilo vrlo lijepo. Ne. Izađi Oblak. Dobro. 0:2 još uvijek. Za nas. I tu je Oblak. Naprijed. Stisli su nas u zadnjih par minuta i ovo je čan. Ovo je prilika. Odigraj. Tako. Marcelo trči kao lud. Trči Marcelo. Idemo. Volej. Ma ne, šta radiš? Nevjerojatno. Šta je Snyder mislio? Ostale su još 4 minute do kraja utakmice. Možda bude neka nadoknada, ali nije potrebna. Ali još uvijek je 2:0. Cijelo vrijeme mi stvaramo akcije. Tko je to tu? Idemo opet istu akciju. Tako je. Nevjerojatno, skoro autogol. I šta se dogodilo? I opet sudac iste greške radi, ali dobro, 2:0 smo pobjedili. Utakmica je gotova. To je bilo sve što se tiče ove epizode FIFA 15. Vidimo se vrlo uskoro. So it's full time with a final score 2-0. I leave you with the full match highlights, and until next time,